আমি অসমত কল্পনা কৰিছো যে অসমৰ যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে প্ৰতি গৰাকী মানুহে বছৰি 5 লাখ টকাকৈ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা পাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই প্ৰেৰণাদায়ক আঁচনিৰ আজি আমি এক নতুন আৰম্ভণি কৰিব খুজিছো। 1,10,00,000 লোকলৈ আজিৰ পৰা আমি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। आपको दर आयुष्मान भारत, अपने अपने घर में आयुष्मान भारत कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन मैं विश्वास करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत আজি उत्तर पूब नवजागरणर फाले गति करिছে। আজি অসম ভূমি एक नतुन आत्मविश्वासेरे আজি नतुन दिगंत जय কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। मैं विश्वास करूं प्रधानमंत्री मोदी डांगरियार प्रेरणात आमी अति कम समयर भितरते অসমক भारतवर्षर सर्वश्रेष्ठ राज्यসমূहर মাজলৈ आमी লৈ যাব পাৰিম। তাক আমি সেই সংকল্প আমি আজি বহাগ বিহুৰ পবিত্ৰ দিনা গ্ৰহণ কৰিব খুজিছো। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কোনোবা এটা দিনত লিখিছিল, আজি তাক মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত অকণমান সময় পঢ়ি মই মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিব খুজিছো। अपने मन में एक लक्ष्य ले लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगी अपने तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर। हम निकल पड़े हैं पन करके, अपना तन मन अर्पण करके, जीत है एक सूर्य उगाना है, अंबर से उषा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है।